نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المعطئين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صدق رسوله أو كما قال. Zahvaljujemo ti Allahu na blagodati života, zdravlja, lijeka i vjere Islama. Samo od tebe pomoć tražimo i samo se na tebe oslanjamo. Oprostu tvome se nadamo jer svjedočimo da si ti jedini Bog i svjedočimo da je Muhammed a.s. tvoj rob i poslanik. Salavat i salam neka su na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su živjeli i preselili sa dini imanom u srcu. Poštovani islamski vjernici, danas je 12. Rebiul Ahir 1437. hidžretske godine. Skoro da nema ni jednog pripadnika drugih religija, a pogotovo muslimana, da ne znaju da je namaz najvažnija vjerska obaveza svakog muslimana i muslimanke, koju su dužni obavljati od svoje rane mladosti pa sve do zadnjeg daška života u njima na ovome svijetu. Bilo da su kod kuće ili na putu, da su bolesni ili Allahovom zaslugom i njegovim blagodati zdravi. Koliko je namaz značajan u našoj vjeri, govori podatak koji vam je kazan u jednoj od prošlih hutbi koji su također bili na istu današnju temu o namazu. Dakle, govori podatak da je u Kur'anu u formi salata spomenut na preko 70 mjesta. U imperativnoj, naredbodavnoj formi. A na skoro 100 mjesta načelno govoreći o potrebi klanjanja, o važnosti namaza, odnosno jednog od šarata vjere Islama. Namaz je spas na oba svijeta. Uzvišeni Allah kaže Bismillah, elif, lam, mim, zalikel kitabu la rajbe fih, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil gajbi, wa yuqimuna s-salata, wa mimma razaqnahum yunfikun. Elif, lam, mim. Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Ona je putokaz bogobojaznima koji vjeruju u neviđenu gajbu i koji namaz klanjaju, dijele i pomažu druge sa onim što smo im mi darovali. Ulaike ala hudem mir rabbihim wa ulaike humul muflihun. Ovim ajetom završava ono što mi znamo kao Elif Lam Mim prvih, dakle nekoliko ajeta sure El Bekare. Oni će od Allaha dželešanuhu biti upućeni na pravi put. Od njihovog gospodara će dobiti znak pravog puta. I oni će, dakle oni koji namaz obavljaju, postići ono što žele, bit će spašeni na ovom, a naravno ako Bog da i na budućem svijetu. Isto tako, suprotno od spasa onih koji obavljaju namaz, Allah dželešanuhu prijeti džehennemskom vatrom onima koji
ne obavljaju namaz, pa kaže ma selekekum fi sekar, kalu lem neku minal musallin. Šta vas je u vatru dovelo? Biće upitani stanovnici džehennema, već kad budu vatrom presuđeni, reći će, neće imati drugog izgovora, neće moći vrdati, nalaziti razne izgovore, isprike, lažna nekakva obećanja, da će možda naklanjati, da će nadokraditi, da će platiti, da će naći nekog da ih zamije i tako dalje. Reći će, nismo bili od onih koji su namaz obavljali. Suretul Mudaththir 42. i 43. ajet. Namaz je uz ostale vjerske dužnosti najbolji izraz dubokog i osvjedočenog vjerovanja i njegov najjači dokaz i legitimacija. Vi znate kad neko krene van Bosne i Hercegovine u nekoliko država može ući sa ličnom kartom, a dalje bez pasoša, ne može, što bi rekli Švabe u onim partizanskim filmovima, Ausweis. Ko ne bude imao namaza, lične karte, pasoša, Ausweis, ili ne znam ti još kakvog drugog dokumenta koji mu je potreban da nešto realizuje, ostvari, neće moći ući u džennet. Nama je namaz lična legitimacija kao vjernika, kao pripadnika ummeta Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselam. Namaz je, mi to svi dobro znamo, naša obaveza prema uzvišenom Allahu, jer nas on namazom i duži, kao što je u ostalom dužio i poslanike njihove ummete prije poslanika Muhammeda alejhiselama i njegovog ummeta. Istina, ti namazi nisu sačuvani u ovoj formi ili nisu bili u ovoj formi kakav je naš namaz pokazan na mirađu poslaniku Muhammedu alejhiselam, a on nam to, vraćajući se sa mirađa, praktično pokazao i zatražio od nas da to obavljamo tako kao što on pokazao, a Allah dželešanu naredio. Iako je namaz od Allaha dželešanu prvostepena, strogo naređena dužnost, ona njemu ne treba. Ona nije radi njega. Namaz je radi nas. Namaz je potreban nama. Mi, klanjajući, obavljajući salat, namaz, jedino od toga imamo koristi. Niko drugi. Allahu dželešanu, to je vama dobro poznato, nimalo neće biti umanjena moć našim namazom, a niti uvećana ako obavimo taj namaz. Koristi namaza koje mi obavljamo su mnogobrojne, kako one duhovne, tako i materijalne. Svaki obred u namazu, u islamu, dakle osim namaza, ima svoj cilj i svoju svrhu. Namaz je prvenstveno propisan muslimanima da bi ostvarili duhovne koristi, odnosno da bi se očistili od grijeha i duhovno tako očišćeni približili svome gospodaru uzvišenom plemenitom Allahu dželešanu. To je i glavna svrha, dakle, namaza. Naš namaz mora biti iskreno obavljen, odnosno samo radi Allahovog dželešanu zadovoljstva, a ne radi nekih ili nekakvih ličnih, ovodunjalučkih interesa ili ciljeva, ili čak koristi materijalne. Namaz mora da prožima čitavu našu dušu i tijelo, čitavo naše biće pobožnim strahopoštovanjem prema našem stvoritelju Allahu dželešanu. Spomenuti cilj namaza, vjernik, musallija, klanjač, može postići samo ako mu se iskreno posveti, uranjajući u njegovu suštinu i smisao, razmišljajući o riječima koje uči, o svojim pokretima koje u namazu čini, imajući uvijek, ama baš uvijek na umu pred kim stoji. Dakle, uranjajući u namaz, vi znate da se čovjek može oprati, očistiti u određenom stepenu nečistoću ako opere ruke, samo ruke.
šake ili čak do ramena. Ako opere usta, pa čak ako još i četkicom opere zube, sve je to veći stepen čistoće. Ali to nije potpuna čistoća. Potpuna čistoća se postiže kada čovjek skoči u rijeku, more ili u kupatilu, ako se u potpunosti pokvasi vodom i svaki dio svoga tijela ukvasi tom dragocjenom tečnošću koja u ovom slučaju pere naše tijelo. Tako i klanjač, ako dijelom svojih misli odluta iz namaza, namaz mu nije u redu. Ako se počeše po bilo kojem dijelu tijela, jednom umanjuje namaz, ako više puta pokvaruje namaz, ako ne uđe spreman u namaz, ne isključivši mobitel, pa mu telefon zazvoni u namazu i on onako zbunjen pokuša da ga ugasi, umanjuje svoj namaz. Ako ona osoba sa druge strane veze nema osjećaj da je taj koga zove u namazu i da treba da bude u vrijeme džume namaza u džamiji, pozvaće još nekoliko puta, pa će tog svog kojeg voli, kojeg traži, koji mu treba prekinuti 2 ili 3 puta u namazu, pa će ta osoba iz stida i više puta ugasiti telefon i time u potpunosti pokvariti svoj namaz. Znači, u namaz moramo ući spremni, sa sviješću pred koga stajemo da bi mu se približili. Isto kao kad u ordinaciji ljekara koji nam je prijeko potreban stoji isključite telefone, u suprotnom nećete biti pregledani. Mislim da bi se svako od nas teško usudio pa da se javi na poziv u toj čekaonici bojeći se da će biti odbijen od pregleda. Bojimo se čovjeka, doktora, a ne bojimo se uzvišenog Allaha, ne pripremivši se kako treba za ovaj itekako važan vjerski obred, odnosno propis u kojem evo govorimo nekoliko hutbi, odnosno nekoliko džuma. Ovakav namaz je musaliji koji se pripremi, dakle istinski, svjetlost koja će mu obasjati put istine i voditi ga sreći na oba dva svijeta. Ovakav namaz je dokaz iskrene vjere i visokih duhovnih i moralnih vrijednosti klanjača. Uzvišeni Allah kaže: kad eflehal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Spašeni su vjernici, oni koji su u svojim namazima skrušeni. Suretul Mu'minun 1. i 2. ajet. Duševni mir je najdragocijenije blago za kojim tragaju svi ljudi, ali mnogi ga ne nađu. Duševni mir jedino možemo pronaći u iskreno obavljenom namazu, koji je ispunjen strahopoštovanjem i predanošću. U namazu u kojem ponizno, pred onim koji nas je stvorio, priznajemo svoje grijehe i propuste, svoju slabost i nemoć i iskazujemo svoju potrebu za njegovom milošću i oprostom. Duševni mir je sreća za kojom svako žudi i čezni. Nije sreća u bogatstvu, visokom položaju, poziciji u društvu, u ugledu i slavi. Prava sreća je u zadovoljstvu i smiraju duše. Bezbroj puta smo čuli kako su skončali oni koji su bili milijarderi ili neki od članova njihovih porodica. Nisu spoznali pravi duševni mir. Oni su mislili da je to u onom što ih je učinilo nasilno drugačijim od drugih. To što nekoga nasilno učini nekim u vlastitim očima većim, kako dođe tako zna i da ode, ali izlazeći ne uđe onako milosrdno u osobu, nego nasilnički, razarajući
vlastitu osobu ili čak neke od njegovih porodica. Zbog toga što duševni mir nisu pronašli, zbog toga što ih je ubila njihova pohlepa, gramzivost, strah za sopstveni imetak i život, mnogi imetkom obdareni na različite načine koji su stekli ovaj svijet su napustili onako kako su i zaslužili. Duševni mir posjeduje samo pravi vjernik koji ponizno i skrušeno namaz obavlja, jer takav čovjek se ne uznosi, ne oholi kada je u obilju ovodunjalučkih blagodati. On zna da je to Allahov dar njemu i to ga čini još poniznijim i zahvalnijim Allahu Đelešanu, te svoju zahvalnost ispoljava tako što taj imetak koji mu je Allah dao troši u dobrotvorne svrhe i na Božijem putu. Ovakvog čovjeka nikakva nevolja i nesreće ne bacaju u očaj i beznadežnost. Uzvišeni Allah kaže: čovjek je u istinu stvoren malodušan, kada ga nevolja snađe brižan je, a kada ga pogodi dobro, blagodat, škrt je i pohlepan, osim onih koji namaz obavljaju. Suratul Me'arić, 19. do 22. ajeta. Jedna od veoma značajnih koristi namaza je duhovna čistoća i moralni odgoj. Bez duhovne čistoće nema spasa na onome svijetu, a bez moralnog odgoja nema sreće i blagostanja kao ni prosperiteta na ovome svijetu. Svakodnevno obavljanje namaza je najbolji način da se očistimo od naših mnogobrojnih grijeha. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi hadis od poslanika Muhammeda alejhi selam koji je nedavno citiran sa ovoga mjesta, ali zbog njegovog značaja, bogatstva poruke i danas ćemo ga citirati. Upitao je poslanika ashabe: šta mislite kad bi neko od vas imao rijeku pred vratima, pa se u njoj svaki dan 5 puta kupao, da li bi na njemu ostalo nečistoće? Prisutni ashabi su odgovorili: naravno da ne bi ostalo nikakve nečistoće na ovakvom čovjeku. Eto, tako je i sa 5 dnevnih namaza. Uzvišeni Allah njima briše grijehe i prijestupe. I zaista čovjek koji iskreno 5 puta dnevno obavlja namaz mora biti i duševno i moralno čist. Kao što bi morao biti tjelesno čist onaj koji se 5 puta dnevno kupa u rijeci. Takvom će zaista zasijati lice onoga dana kada će mnogima lice pocrniti. Takvom čovjeku i na ovome svijetu iz lica zrači posebna vedrina i ozarenost. Vjerovatno se i vi kao i ja sjećate naših deda nekim šalom zaogrnuvši glavu u lijepo očišćenim, ne modernim sakojima i hlačama, nego u našoj bošnjačko-muslimanskoj nošnji dođu u džamiju na bilo koji namaz i kada izlaze iz džamije njihova lica ozarena su svjetlošću tog namaza i oni zrače do narednog namaza i tako zrače čitav svoj život, svjetle i sebi i drugima, sebe ohrabrujući na nove namaze, a druge podstrekavajući da i oni klanjaju. I mi danas klanjamo, samo kao da nema tog nura, tog ozračja od namaza na našim licima. Nekako nismo u našim namazima skrušeno, nismo uronuli i zato nam namaz i ne svijetli sa naših lica. Zato i govorimo o namazu ovoliko. O namazu se nikada ne može
puno govoriti. I ne bi nam smjelo biti suvišno. O namazu je prošle džume govoreno sa aspekta važnosti zajedničkog klanjanja namaza u džematu. Kada bi nas neko upitao, a i mene isto, kako sebe vidimo za 10 ili 15 godina, vjerovatno bi svako imao što šta da kaže, ali možda ni 100. dio ne bi ga vezao tim njegovim viđenjima sebe u budućnosti za namaz. Ako bi ja vam kazao svoju prošlost od 20 godina u ovom džematu i budućnost samo 10 godina ovog dijela džemata, džamije, onda vam moram, ako ću iskreno kazati, reći da su mnogi klanjači iz ove džamije izašli, doneseni pred džamiju, odneseni do mezarja, ožalošćenih lica njihovih sinova, a niko ih nije zamijenio u džamiji. Mnogi od naših džematlija su dolazili na namaze. Imali su oni porodice i sinove i kćeri, ali sinovi nisu bili dostojni svojih baba, očeva. Možda su ih naslijedili u njivama, možda u bogatstvu druge prirode, druge naravi, ali nisu naslijedili očeve u safu. Istina, njihovi safovi su popunjeni nekim drugim klanjačima, ali trebao je bar neko od sinova i u namazu, u džamiji naslijediti svoga babu. Pa makar nek se jedan od sinova otima za babino mjesto u namazu. I ako bi sad gledali ovako futuristički, mnoge kuće su ostale bešvaktom osakaćene sa nekim od članova svoje porodice. I one su ostale zauvijek siromašne. Skoro da nema nikoga iz mnogih kuća čiji su roditelji dolazili u džamije. I od prošle džume, kad je kazano onoliko koliko je kazano o važnosti zajedničkog klanjanja namaza u džematu, naš džemat nije porastao. Ni za jedno lice, ni za jednog klanjača. I znači o namazu treba ja stalno govoriti, a vi slušati. I vi ćete sad kazati, moje je da govorim, a vaše da slušate. Stoji. Ali ako ćemo kazivati, a vi potvrđivali klimanjem glave ili slagajući se u svojim mislima sa mnom, a ne učinimo nikakav korak da to praktično osvjedočimo, onda mi od namaza nemamo nikakve koristi. Onda će on biti samo možda statistički stavljen plus na naš dolazak u džamiju, a ozračja od namaza na našem licu neće biti. Ispravno i iskreno obavljen namaz sprečava ne samo od zlih dijela, nego i od zlih misli. Čisti dušu od svih niskosti, šejtanskih prohtjeva i želja i postiče svakog klanjača na vršenje, činjenje, radnje dobrih dijela. Namaz će biti uzrok da čovjek ne uskrati svoju pomoć onome kome je ona potrebna. Takav neće svoje obećanje i date riječi prekršiti, iznevjeriti, pogaziti, niti će nečije pravo uskratiti. Naprotiv, on će svesrdno izvršiti preuzetu obavezu, a naročito ako se ta obaveza tiče zajedničkog dobra. Na ovome svijetu ovakav čovjek, klanjač, postiče u društvu harmoniju, blagostanje i mir. On je ogledalo i obrazac te harmonije, uzor i odraz sređenih društvenih odnosa, jer klanjač neće tuđeg prava
on teži samo pravdi, istinu i poštenju. Njegov zadatak i cilj u životu je da čini samo dobro. I još jedna vrlo važna osobina namaza kojom ću završiti. U vremenu kada se sve više govori o nedostatku fizičke spremnosti, sposobnosti, o važnosti sticanja kondicije, o važnosti zdravlja i zdravog života, bitno je napomenuti i zdravstveni aspekt namaza. Iako je prava svrha namaza jačanje i razvijanje duhovno-moralnih vrijednosti čovjeka, te razvijanje socijalne svijesti, u njemu nije zanemareno ni tijelo, odnosno zdravstveni aspekt. Ritmičke kretnje u namazu, pored njihovog značaja u moralnom smislu, istovremeno su i najpotpunija gimnastika u kojoj se pokreće svaki djelić tijela. Ove kretnje u namazu vode u ravnoteženom razvijanju i jačanju tijela. Tjelesna higijena vezana za namaz, uz spomenute ritmičke pokrete, garantuju klanjaču zdrav život. Tako fiskultura razvija i jača tjelesne strage čovjeka, a duhovni aspekt namaza čini ga mentalno zdravijim. Na ovaj način, samo na ovaj način, u potpunosti se ostvaruje ona izreka: u zdravom tijelu je i zdrav duh. Milostivog Allaha molimo da svaki naš namaz bude zaštita od džehennemske vatre, a svaki naš rekat korak ka džennetskim odajama. Amin, ja rabbel alamin. ألا إن أحسن الكلام لبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام